she just stayed that way. Yeah. But she's not mentioning anything about being sad. Okay. Og hun ville arbejde og tjene penge, hver gang hun kom hjem til Norge på ferie. Så ville hun have arbejde, og hun ville tjene penge. Når hun kom hjem til Norge, så ville hun... Okay, sorry. When she came back to Norway, she always wanted to work and make her own money when she came back, not being dependent on anyone else. My father and my aunt have mentioned that there were times when they were referred to as the little devils, or the German bastard, or whatever the case may be. Does she remember any of those kind of comments? Kai spørger, om du kan huske, om der har været nogle kommentarer omkring Anita og Kai Jonny, når der var folk, der omtalte dem som de små tyske djævle, eller tyskerbørnene, eller ja. sådan noget. Ikke eftersom jeg kan huske hjemme hos os og vores omgangskreds. Det kan jeg ikke huske. Men det kan jo godt være, at der er nogle andre, der har stukket lidt til dem med tyskerbørn. Jeg synes aldrig, jeg kan huske det. She says that she doesn't remember that the people around her has any remarks about that, but she would say that there might be some people who have said something like that, like the German devil. So, why do you think that there may have been people that said it? Why does she think that? Hvorfor tror du, at der er nogen, der kunne have sagt det her med tyskerbørn og bastarder og sådan noget? Ja, hvorfor? Der var næsten ingen, der havde rent mel i posen. Men så var der jo nogen, der skulle hvorfor? Ja, mange gange stikker man til hinanden, når der var nogen at komme efter. There's an expression that you don't have clean flour in your bag. And nobody had that, as I explained to you earlier. They could point fingers at anyone, but there might be someone who would say something like that. And she says she has never heard anyone say anything bad about your dad or your aunt. What do you remember about my grandfather? Og hvad jeg husker om Jonny. In terms of like what kind of a person om was Jonny. Hvad var han for en person? Jonny var en glad person, som alle kunne lide. Alle synes godt, han fik smisket sig ind over hele byen. Han kendte hele byen, for han kunne tale dansk, og han kunne tale med dem. Så han var en glad person. Alle kunne lide Jonny. Ja. Everyone liked Johnny. Yes, Yeah, he was a glad and very happy person, and everybody liked him. And the fact that he could speak Danish made quite a difference, and he made many connections all around Kristiansand. Can she say that again, but then just make sure she's looking at me? Kan du sige det igen om Jonny, det som du sagde, men så kig på Kai hele tiden, når du siger det? Ja, Jonny var en glad person, og alle kunne lide han, og han kunne tale dansk, så han kunne tale med dem, og de kunne forstå ham. Så han talte med hele byen. Alle kendte Jonny, for han var sådan en rar, en god person. He's a good person. He was a good, nice person, yes. Hvad? Ja, han var en god og en venlig mand. En vældig person. Ja, vældig. My father talked about when they were in Germany, they weren't allowed to return to Norway until later. Do you remember them coming to the border and waving at each other at the border?
Ja, Kajs far, Kaj Jonne, har fortalt, at de kunne jo ikke komme til Norge i flere år, kunne de Nej. ikke tage ud af Tyskland. Kan du huske noget tidspunkt, hvor det var, I var nede ved grænsen, og sådan stod og vinkede til? Ja. Kig på Kaj, når du svarer. Vi kunne Kig stå på Kaj, på, når du svarer. ja, vi kunne stå på hver side af grænsen på en lille bro og tale sammen. Men vi måtte ikke komme ind, og vi måtte ikke røre ved hinanden. Men det kan jeg huske, det var så sent som i 1947, tror jeg. Yes, she remembered that clearly, and they were standing on a bridge, just but they could not touch each other, but they could talk to one another. But they could not touch, and they could, of course, not pass the borderline. And she said this was in 1947. Det var bare sådan en lille bro, der var Just a over en small bæk. bridge, Ja. just across, over en bæk. Ja, det var bare sådan en lille bro. Yeah, just a tiny little bridge. Do you remember my grandmother's death? Nej, hvordan var nu det? Hvordan var nu det? Hvor døde hun? Hende? Hun døde i Kristiansand. Hun lå jo hos Anita i lang tid. Ja, det er rigtigt, ja. If she can maybe explain, if she remembers, tell me the story of when my grandmother came back to Norway when she was sick. Hun blev lammet i benene. Kan du fortælle hele historien, fra du hører første gang, hvor Anita eller Astrid er syg, og så faktisk til hun dør? Og så kig på Kaj, når du svarer. Ja, hvordan hørte jeg det første gang? Det kan jeg dårligt nok huske. Men Astrid lå hos Anita og var syg, og hun var helt lammet i benene. Og derfor kunne hun ikke rejse sig. Så min mor og Astrids mor, hun kendte ikke sin datter. Hun sagde, hvem er den dame, der ligger der? Den syge dame, der ligger der. Og det var min mor og Astrids mor. Hun kendte hende ikke. Så hvor længe hun lå der og var syg, så kom hun jo på hospitalet, og så døde hun på hospitalet. Yeah. What she says is that your grandmother stayed at Anita's house, and she was always in bed because she was paralyzed, and of course she was sick, so she couldn't get out of bed. And your grandmother came to Anita's place, and then she couldn't recognize your grandmother. So she said about her own daughter, who's the lady in the bed? Who's the lady who was sick in the bed? Wow. Yeah. And they had to explain, but that's your daughter. And okay, I don't know what she replied then. And of course, your grandmother later came to the hospital and died at the hospital, as far as my mother remembers. I don't know if that's correct. Ja. Men hun kendte din far, for så kom vi op til Anita, og så stod din far ude på gårdspladsen, og så siger min mor, se den der står der, det er jo Jonny. Han kendte hun med det samme. When your grandmother came to Anita's and Edgar's farm, your granddad was standing outside on the porch. And then she recognized, she said, oh, look at that guy who's standing there. That's Jonny. So she remembered Jonny, but she didn't remember her own daughter. Wow. Because she was sick. She was old, yeah. This is Olga, her Yes. mother. Right? Yes. Yeah. And she recognized. Så lå han jo, Astrid lå hos Anita dengang. Yeah. Og så lå hun inde i stuen. Yes. Yeah, Astrid was lying in as far as I remember, it was a hospital bed in Anita's living room.
your mother. Hun var jo lam i benene. Ja. Så hun lå i stuen hos Anita. Explain to me what it was like in Norway. She must know, even though she doesn't have any specific memory of it, but she must know about the history of Norwegian women being with German soldiers. So, if she can explain what that was all, just tell the story of that for me. Karl spørger ind til, hvordan det var med, altså også efterhistorisk, hvordan det var med norske kvinder, som havde været i forhold til Tysker. tyske soldater. Om der var noget der, som du kan fortælle om, hvordan det var i Norge efter krigen. Ja. Nej, der var... jeg kan ikke huske noget, eller fortælle noget, men det blev ikke godt set. Det var ille set. Dem, som havde haft noget med tyskerne at gøre. Så de holdt sig mest indendør, for der var nogen, der de klippede håret af dem. Men derfor holdt både Tony og Astrid sig indendør, for at ikke der skulle klippes noget hår af dem. If she can say that again, just to make sure she's looking at me. Kan du sige det igen og kun kigge på Kaj? Ja. Ja. Bare sig det igen. Hvad var det, jeg skulle sige? Spørgsmålet var, om du kan huske, hvordan at kvinder, der havde været involveret med tyske soldater, blev behandlet. Kvinder, der var involveret med tyskerne, de fik klippet sit hår. Og derfor var Tore, Astrid og Tony, de tog ikke gå ud på gaden, for så var de bange for, at det blev klippet hår af. Men så de holdt sig indendør. For havde de været ude, så var der altid nogen, som skulle hævne sig. Nogle norske gutter, som skulle hævne sig på dem. Ikke? Yeah, she said that those girls were not treated nicely. And if they cut their hair, if they could